uzishaya bheka Yesowethu ujabula bangaphandle yazi nina nithini i-background sabapapa bazumbayo sabapapa unganya Yesowethu unganya watsha uze u-adopte nawe kusho ukuthi le ngoma izibe mnandi kuwe wena mgwajo le London beat bafethu the heartbeat of South Africa lana sobe sikhuluma ngeitori zasekasi itori ezakudala ezayenzeka kudala nezinto ezenzekile ezihistory namhlanje asitake ngendaba zasedanyani yangithola. And now the message yendaba kusekuthi manje becomes diluted. Ndaba ukuthi abantu manje abasazi ukuthi what's the aim and purpose ukuthi abantu bakhulume ngendaba zasedanyani yangithola. Ama podcast abaya ngesikhathi saqala lady it was mainly to create awareness yangithola. Ukuthi ifundise lentwana ukuthi sifunde zicava ukuthi idanyane ayikho grand. Whatever it is the crime that ithatha abantu ibabeke edanyane nayo igcina vele ama results nama consequences akubeka kuphi vele yangithola. Ikasi nekasi liba nento eliduma ngayo uyabona. So thina la eSoweto besidume ngokuthi besidume ngama target bekunama gangsters amaningi uyabo kubanjwa ama target uyabona. So uyabona ngenkathi zama riots uyabona emfethu labantu bebaphatha ezinye ibhamu ene manje yabona ngikhula kanje mina angikakabi exposed ezintweni ezigrand ngizoba exposed ezintweni ezikanje it's only ubhaliwe lapha ukuthi white only. So now besides experiencing this thing so what leads to your first crime ukuthi nawe usho ukuthi hayi nami sengiyangena manje ngifuna ukwenza lento labantu bayenza yeah. Besides ukuthi now bosa observer manje siyazitshela ukuthi nami senyangena manje sinyashara ile so ishaya one man obona iskimi sakho kuyena kanjani cha uyabona kwayenzeka ngelinye ilanga sathathela iphoyisa isibhamu bengilahlela kakhulu nasesigela nasekasi la ngilahlela omunye uqongo la